Hey mama, ivyo ukora biranja kandi umutima ukanka kugumana nawe. Umenifanya nishi mapenzi, kwani mapenzi mchezo wa kishenzi, ukawathamini wenye marenji, ukahisi wao wana mapenzi. Baba we, niondole ushenzi, hawana pesa kuna mapenzi, acha niwafate wenye marenji, wao ndio wenye mapenzi. Kuza Black TV ni wa muneza kandi usubiye ugeretse kuyonzi gusagura namwe kandi ni hadi dusanga ni kuri YouTube no Black TV, Instagram, Twitter, Facebook dusanga ko natankomanzi nimwe nanye ni Black TV kadukwika atakazo na kimuga share na commenter kugira ngo uzoko mubiro wa mbere kurohigana bimeze zo cyava muri Black TV aho urabikuraho atakibazo. Anyway namutse mu ntango ya Muyinga mu bari gatoyi ni muri Miss Muyinga ni evenement musoze mu zabaye igiye gatatu mu evenement hagati mu gihugu igira kane inyuma hatangwe Kayanza mu nyuma asubira Ngozi Gitega unazigeze Muyinga kandi kagaza kandi ejo itariki imwe yukwezi kwa mbere 2021 niho tuzaturi naho nyene avuga twashikirize ingaye ko biragenda. Anyway ndi kumwe muri rinzi y'umurundi bon bavuga ntakidoga ariko so sanata kuri mbino munsi uko atavuga kera ariko atakumura mino minsi makuru batandoke karakora Nelson Pilove tubwira vyinshi uzabwe karakora mu muziki wiye namaje kwa mu note zimeze nza cyane twarazi kuzoshikirwa naco. Anyway bro vip fresh beze neza yego ndashinga karibu cyane merci sana byo bivugira cyo Kiswahili byose ariko nkunda Kiswahili cyane yeah. Anyway namusana abakunzi ba Black TV. Hello muri bon yeah great. Tuzi nta Muyinga na waje gushigikira aba Miss uza gutogwa muri Miss Muyinga ariko tutaza muri Miss Muyinga tuvuye kwanza kujeke umuziki wawe ko ni gyamwe twanye kiganiro kiganasha riko twakoze vyinshi mbwa wowe ni gyambe twanye kiganiro shaka kwanza mutamuzi batakuzi batabwa kubona Black TV webwirezo tijeni nako kuno we mama, ivyo ukora biranja kandi umutima ukanka kugumana nawe. Yeah go great. Yani ndimo ko Shani Queen mbwiye utaho ko Shani Queen byameze gute mwatanguye gute byaje gute kuko ndazi ko avuye ndirimbo handi mbegeze kubona yiwa wenyene apane yenyene ndaza ko Shani Queen yacavuga ati umuntu ashoboye nganga dukorane nawe. Shani Queen ndamwemera icyambere nambe ndamwemera kandi ni umusista wanje so Shani Queen ni umuntu afite talent kandi ni legend yeah. Muko makora muri studio mubonye gute? Muri studio muko makorana muri studio ni umuntu ameze bon ni umuntu atagara iyo ufise ikintu nyene umuronde arakumviriza hanyuma mukaca mukora ikintu. Naje kumva izindimbo zawe zose ndazicarira ndazumviriza ngo ndazicarira ndavye ngene uririmba urima nk'umuntu atakurenga kuko twaje indimbo zamwe baririmba eske nivyo canke hari ukuntu wagiye waje ukamuragaruka? Je navukiye Tanzania Kigoma ariko nakuriye Makamba Nyasalaki so nuko babwiye wavuga ikirundi bamva ngo wavuga ikirundi bavuga igiha ijya mvuga gishaka gusa ikirundi yeah. Amaja mumesha sana ikirundi yeah. Okay amatai batamuzi neza mugabo bandirimbo yiwe ari na Shani Queen ukuvuga giswa kirimo ngeke kigenda uko umuntu umengo touch ntuzenye lyrics ingene wandika ingene bigenda lyrics wala tutatumenye ngako tutamenye ama lyrics yacu ngene ameze ninge muri karirimba uri baze cyane muri Tanzania cyane gusumba nashaka kuko washatse gukoresha system ya Tanzania ngamu butaka bw'ubundi ko turazi ko twistafise ntuze mudundo umwe w'indirimbo ya mimi nitaka nitoke kivyangu ya nisitoki nafanana na fulani Pilave alimba nkana haka Pilave yache munzira haka no mimi nataka nitoke kivyangu aseme Pilave nta muntu numwe basa ya mimi ndo nilivyokuwa nataka ya iko hivyo. Great zikazewe ku ndirimbo zawe zose iyo usohora give me that ni indirimbo yavugisha abantu benshi ajya wose ama feedback yakujya yumva gute? Ni indirimbo kwanza icyambere na mbere no kuvuga ko vize challenge hanyuma abantu bavuze ko kuri video ya kuri video ya mafoto ya ni naweza nikasema ni nyimbo kubwa sana, ni nyimbo kubwa alafu watu kuna jinsi walikuwa wanahisi kwamba kuna vitu fulani ambavyo vipo nyuma
yani sijui hata nizungumziaje. Yani kila mtu alisema la kwake. Okay, acha wasituze kuri video nyayo. Yeah. Mimi nitakuwa mkitu vika mkiswahili. Kwa sababu guys, mimi hata kama anachokisema East ya Kiswahili mtanisamee sana. Great. Indigia amafoto yasohoka batavuga ati P-Love rasaze. Bamwe ati umwana aje gute ibiki n'ibintu vy'uko yatana bamufagarikiye ko amufashiki ibiki n'ibintu vy'uko onye. Indi bitanasoko anashaka. Kiyagiye kuko ashoje amafoto kuko kugira ngo yani teke hisia za watu aina kwaje kwa sababu usanga bigoye gutahura kuko byatunani sose gutahura. Mimi cha kwanza nitaka watu kwanza washtuke. Washtuke alafu wajue kabisa P-Love kuna kazi ambayo anataka kufanya. So nilivujisha zile picha, nilivujisha kama picha 2. Kwanza nilivujisha kwanza moja. Moja ikatembea sana, watu wakaongea sana. Kwa hiyo nilivyoona maneno yameshaanza kuwa makubwa, watu wanaanza kufikiria vingine. P-Love indirimbo imwe ya kabiri atango kugara atango gupostinga ibintu by'uburofa sinzi abantu bavuze menshi ariko ndio hivyo walikuwa wajua kama ni kazi. So kazi kama kazi. Hivi kweli hakuna mahusiano kati ya wewe na ule mwanamke? Mwanamke gani? Kwenye video ile? No. Uko sure? Yeah. Bishaka pale kweli. Anyway, kukiumva kwega video yakujya haya. Biga tugira ubwoba bwawe bwosha kugwagarika mu like bavuga ati bikura ko asivyo kwagarika. Nshaka guhibihana. No. Kwa sababu ukiangalia video hakuna vitu ambavyo tunataka kusema tumemzalisha mwanamke. No, ile ni romantic song. Japo ni ya club banger kuchezeka lakini ni romantic song. Yani kama mtu anamwambia mpenzi wako give me that, I like that. Michufise ichonye nafise urukundo byose birimu. So hivyo akaka kupatia tena. Nakafurahi. Kawaida. Video ni Jobeli na mteza video. Director Jobeli. Social media. Yeah, social media. Kwa nini sasa kubakia fasi moja kwa ule wa kwanza? Unajua mimi nimefanya na Logic Jamal nyimbo ya Go. So nyimbo ya pili nilivyomtafuta nifanya naye akawa yupo busy, alikuwa na kazi nyingi. Basi nikamwambia kwa sababu management yangu mimi nipo chini ya management inaitwa MT The Money Team. So wakanambia MT The Money Team. Yeah, kwa sababu ni watu ambao wanafanya kazi sana, wananipush, wananisogeza. So wakanambia muda ambao umebaki nao ni muda mchache sana, inabidi ufanye kazi nyingine ili itoke. Unajua Go ni nyimbo kubwa. Inabidi ufanye kazi nyingine ili iwashtue pia watu waanze kukuzungumzia, waone kabisa uwezo wako uko wapi. Naona mimi si force kipaji. Yeah, si force kipaji ni nacho. Yeah. Kikubwa tu ni watu waendelee kunisupport. Ndio hivyo. Uko aririmba uva mu gihugu cya Tanzania nivyo avuki Goma. Yeah. Uza mu Burundi. Ntago yumva ko umwe ntazava kwakira nkubo kwakira nk'umurundi. Jesse ndabibona. Iconzi umuntu uririmbye neza ugakora indirimbo ikaze ikaryohera abantu bategerezwa kuyikunda. Yeah, iko hivyo. Nawe kirundi fresh. Namshukuru Mungu kidogo hivyo. Anyway, but I give him that. Give me that. Hapa fuata nini? Kuna jua lingine nakuja afu yenyewe ni collab fungua mwaka. Collab ya nani? Ni collab ambayo ipo down kidogo, ipo chini ambayo hatuwezi kuizungumzia kwa sasa hivi, ila muda ukifika tutawajulisha watu. Yeah. Give me that. Ojo ni Bantu Boy? Yeah, audio nimefanya Bantu Boy chini ya Penel Pro. Yeah. Video nimefanya na Great. Shakata kwa sasa kicho Shani Queen mukanya. Ubucuti bagati yawe na Shani Queen ubwaye. Shani Queen ili swali watu wengi wapenda sana kwa sababu kila simu mko naye, nyimbo muliimba naye, na uko mko naye. Kiukweli Shani Queen ni mtu wangu, ni my sister, ni mtu wangu wa karibu sana. Ni mtu ambaye anajifunza. No, mimi najifunza vitu vingi kupitia yeye. Unajua ile ni legend. Amefanya vitu vingi sana. Anajua mambo mengi kwenye muziki kuliko hata mimi. Yaani mimi ndio bado naanza. Kwa hiyo nimepata chance ya kuwa naye karibu. Ananipa nafasi P-Love Nyegera. Ina maana iko ile management na yeye. Hapana. Hatuko management. Unampatia tu chake na toka afuna kusaidia tu kifu. No, Shani Queen watu kwanza watambue. Shani Queen ni mwanafisu mtima mwiza uone haraka. Yaani sijui nikwambieje. Ni mtu ambaye
akiona una talent, una kipaji kama hivi, mfano wewe una kipaji cha kutangaza afu na yeye anacho hicho kipaji, lazima atakusaidia pia. Yeah. Kwa hiyo mimi mara ya kwanza alikuwa nifahamu, ila nilikutanishwa na brother wangu, ndio akampigia simu akamwambia Shani, kuna mdogo wangu nataka ufanye naye kazi. Shani Queen akafika, alivyonisikia uimbaji wangu na jinsi ninavyoandika, Peti ni Ndimbo kwa, nikamwambia ya ni mimi. Akasema basi una talent, acha tufanye kazi. Kwa hiyo bilikuwa rahisi, havikuwa vigumu sana kama jinsi master waga wanavimbia underground ambao ndio wanatafuta nafasi ya kupita. Unaona, yani iko hivyo. Great. Ushakurimba kuri stage ngami kano kanya. We nawe meze gute? Ndibaza yuko stage nimaze kuduga ko nyinshi. Ni moto. Tutawasha fire. Anyway, reka jenda kurindira kandi baze ko stage kuva kuri stage zo kuvugana mu nyuma. Ndazi weze kubona benshi batandukanye. Performance ya kuri Black TV anyway, merci beaucoup. Jeteka kuana nawe. Asante sana. Ndakwifubiza amahirwe menshi muno mwaka. Okay, na wewe pia.